Kani de Dashan Meghalaya, but Niping Subhai Piba Rosha Kani Tup Kubom Janmid. Shaban Pashi Kuborgi Babina in the Pechwai Kimat Bakongsan. Sedang the Dorba Lok Sabha and Yapiliu Mut Halor Kamang Tinka, Karijo Usnam Araja of Hosau Hadu Araja of Hosan. Lia Mau Nongrim Menteri Rangba Kajalau Konraki Sangma Yaka Agriculture Multi Facility Centre, Hashnong Melim, Southwest Garo Hills. Lia Pai Ba Ulat Kajala Meghalaya Paku Chauhan Yaka Tiarbo got Jonka Khasi Hills Autonomous District Council. Onya kenduk kekenhuan nong mikmat ke KHEDC yo Menteri Keterangan ki Kampo Yeng Jongkari wa Amit Shah Hanong Ba New Delhi. Bat Shakyam Ushipai Tok 101 area Shillong. Khubor ki babnya Kadorba Lok Sabha gala sedang ye gajing Apiliu Mut Halor Kamang Tingka Jongkari Jong Usnam Aja Phosau Hadu Aja Phosan. Kadorbar kala Shimtiru Banyakran Halor Kamang Tingka Jong ka Union Territory ka Jammu and Kashmir na ka bentau Usnam Aja Phosau Hadu Aja Phosan hagaju kapor. Dek besdang ye gajing Mirjing Mut ka Kumari Selja na ka Seng Congress kala kren Halor Kamat Jong gajing bom yo kam yo jam ka balanang kieu kat banang mi kisngi. Kala keliru babalai ka sarkar kamshim Yaki Sinjam ban pendap daki jaka ki batli haki tanat trekam jong ka sarkar pedeng kalakan tho persyaru ya ka sarkar pedeng halor ka skim agnivir. Menteri Rangba ka Jelau Konrad ke Sangma labu ia kedak keshin jong ka roi kapar ka Bakongsan ha Southwest Garo Hills da ka babu ya umau nongrim jong ka Agriculture Multi Facility Centre hakshnong melim. Kani ka project ya ka bala antat ba kamang tingka ka long iway point san arklur tingka katmu ban kampen bha shushu ya ka kam ringap. Kentup ru ya ka yeng ringap ki kor ki bor bat ki jaka sanyap. Hagajing ajing kren jong Menteri Rangba ka Jela ula banjur ya ka bor jong ka sarkar pedeng ban kentiu ya ka yok ka kot hake emlang ka salang lingba kilat kamai ka ji ki bayai ne bat lingba ka jingya trailang jong ka emlang ka salang baro kawai. Ante dak na aron na ismani society ni magsongani rangko aron mayrak ke makangsin ismang kam ka na sansinga yarang ko ditelo ang na July ni dok tarik ni meetingo ang na ditelo para kaha. Hindi ka ba nangawaplak ko knay namin ko siyo nga may na iyarang ko kaachi at singansing ni mandirang na namgap pa ang cholang ko o naman game. Ulat ka Jela Meghalaya Paku Johan ningas ngiula pe pai ba ya ka thiar bukat ka ba Thama jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka office trekam ka KHEDC Shillong haka balabu bha khop yaki kot kisla jong ka jing trekam ka beningkong ka KHEDC haki nyo polais nem ki balalai ka council kamju don ya ka thiar bu kot bat namar kata lasngo don kam ban bu bha ban penne pensa ya baro ki jing tip ki bayade bat ka rukom sensha tenrai ki jaka ki puta ki riti emlang salang ya ka kolshor ka barius pa bat ki riti ki dustur baro haka jing kran jong ulat lapen pau ya ka jing sngo tenat jong banya shimta hakani gasngi pli bat la ai khublei shikat de eru ya ki dikhat ka KHEDC bat ki pat nong shong snong jong Jela Meghalaya और साथियों थोड़ा दिक्कत है हम लोग की भाषाई दूरी में लैंग्वेज की लिए तो Kekenhuan nong mikmat ka basaungut ki dikhat na ka Khasi Hills Autonomous District Council balayalam da usyong gnor jong ka KHEDC uba lam prang bla len gasngi kelalek banyu kejat handong ba New Delhi banya kendo yo Menteri Keterangan ki Kampo Yeng Jongkari u Amit Shah kumshi bentai ni kinong mikmat jong shipotli ki Autonomous District Council bat ki Territorial Council nak keleng ka than shatai lam ming ni Jongkari u Chief Executive Member jong ka KHEDC uba Pinyat Singh Siem ula pentip bakani ka kenhuan kan sa persyang ban pensngap haw Amit Shah banru ya kariti sensyar ri katkum ka Ain 125th Amendment Bill Arajar Khat Khandai kabatmu ban penbait thamaya ka khernet ka bahanrio. The main purpose that we discuss and deliberate
was regarding the 125th Constitutional Amendment. And we know that Parliament session is going on since Monday, since yesterday in Delhi. And we feel that this is the right time for us to knock the door of the central government. And with all in one mind and one voice, all the ADCs, we have approached the Ministry of Home Affairs, and fortunately, the Honorable Union Home Minister, Mr. Amit Shah ji, has invited us today, in fact, today evening. Halor kanong rim jong gajinyo jingtip na kilat sentiat kibor sipai uwe ubreo ya ubala isu basni ula syakem 101 area jong kanong ba shilong hinin gasngi ya uni ubreo la itu kum u sarchihon rongpi na kasnong kaching rongpi dok moka Karbi Anglong District Assam rongpi ulale mele kumba ude uhe sipai ba ulale rung keleng kilen sipai da kabapong da karyam sipai India ula donru ikidur bat kidur ki ba kongsan jong katanat sipai ki kali sipai ki tiar yale kum ki sulai AK-47 rifle bat ki wei ki dor ki dar ki ba kongsan bha haka mobile phone jong o urong pi ula syakem hakibor sentiat jong katanat sipai bala IT no yu shiki pulit ke jela Meghalaya na ka benda bantoket shushu Kibahayang bahasam bat kakur kajat jong gadai na dimri CH Marak balaklat no lembat kiseng bhalang kila dawa no Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills man pelong da ka jing toket magistrate hak bayadei bat ka jing batat jubor jong ka Marak yala ka jong jing em da ka boong badon AA shalindet kakinhon kiseng bhalang na rilom garo kila ya kendoi EDC ka East Khasi Hills ikong RM kurba hinin kasngi ban penpau ya ka jing sngau jong ki bat bandawa da ka jing toket magistrate haba kren kilat patay kubor u AC Marak uwi ni kibahayang uloong ba kakaipot postmortem latho ba kadaw jong kajingap kaday na kadaw jong kajingap op Henry kamsyam lala ban batay syaipan baha kakaipot balale test ya kasnam ni khot met jong ka lani ka pathological report la ban penkan mau hang ni baya kaday na CH Marak kasamla puli engineering lalap bakalas dien phasi yaladi hapo ka hostel ki kenthai ha polytechnic Shillong hakan rhetoric ujemmang Till now, it's still pending for investigation. I don't know why the delay is still there. I have met Deputy Commissioner East Khasi District. It should have started much earlier because we have submitted the complaint. We have submitted the FIR report to police Mumbai, but then this investigation is still pending. So we want this investigation to be taken up, as well as the magisterial inquiry to be instituted against this incident. MLA kanong krem constituency uba Aden Milam Simon ubalong ru President John Kaseng Voice of the People Party hinin kasngi ula pelat ya artli ki scheme hapo ka Special Rural Works Program kabalakot syaka arpoint san klur tingka bat ka Intensive Sports and Youth Development Program kabalong lailak tingka na kabenda usnam arajar arpulai hadu arajar arposa Rupo yeng kamut sabsanla arspat ligi yeng hakadon arpusana ja tigani kalong sanpola banshna kamra kelas ya ka Pamlakrai Presbyterian Secondary School Hamotria Arpola. Ka school ha Nongkrem Presbyterian Secondary School Nongkrem maupun tau kat sanlak. Nangka ka jing snai ka podium ka gallery pok like to football ground kat sanlak kani ka ka first phase kamdap tang kat sanlak ngin apan aidian lagi dak pendep digini. Nangta ka jing snai ka jing penhe ya kamaran football ringkat ka kenro apok maupun tau football ground kat sanlak. President John Kaseng Voice of the People Party uba Aden Mila Besaimot
ulo ong ba kaseng kampat kirke ban penyar ya kaseng jongka syarilum garo wat hadien baladon kat tu kat ningut kibriu ki bahok basida nagatay kathan ki bala penpau ya kajing angdot pa kaseng kadai ban sei kertong na kebenta ke election shiteng samoy hagam begre uhe ke VPP ula pentip bayam menta kaseng kan pelet jimut na kebenta ke election jongka ying darbar tauan kejela kebanlong hausnam arajar apopra Lord Evan Ong ya ke GHADC ya ke MDC election ang Garo Hills te Enrique Chong kapor lada niyo ya kapor ka puluit kendian lesi lada kapor ka sya ngila ban biar si Garo Hills te Henry ya mentahi ke jimperhat ke jing kolong baladangi ni pelet jimut hiya ka Arhopra ke MLA election Henry ngimla ban tipak ke development ke ban mi agni ki kendian sngi ke kendian banai Kaseng New Trap Achik National Movement kalarai bantiet biang ya kajing khang ba jong ka sarkar India halor kajing dawa ban pentrikam ya ke inline permit hapo jela Meghalaya ban penbet ya kajing ya kajaput kabala sa slembha hapdeng ka jela Meghalaya bat Assam bat ban penrung ya kaktin Khasi bat Garo hak kernet ka pra jangkariti sensyari haba kren shikila patai kubor hamau kerwat hagas nginingkong u president ka HANM uba lamprang karbani ulo ong bahalor kamat kajaput kabala sakut slem hapdeng ka jela Meghalaya bat Assam katrat kampo yeng lingba ka shiti sya ka HANM kala pentip bakala bata ya ka Central Division ban pej halor kani ka benta Mentaufnam ngin syar biang stilhi na benda ban dit jingkhang biang ya ka sarkar India lang baka Home Ministry Government of India yakni lightly ki mat jura jong kari bojong reo ki kata kalong ILP tin Khasi bat karo bat kawai ka border issue Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo people minta kasngi kala ya kendo ya ukle do jong ka yeng dak ban pan jing pensyai halor ki kam ki bathli hapo jela Meghalaya haba kren chikila patai kubor hadien balawai ka jingalang u president kaseng FKJGP uba Dundee Kongsit ulo ong ba kaseng kala dawa na ukle do ka yeng dak ban pelong ya kaktin Khasi Jaintia bat Garo kum ki wei na ki balala ban jet ban pendap ya ki te ki kam uba Kongsit ula ban juru ba ka dei ka jingkit kli jong ka sarkar jela bakan ai jing tho syakatanat yeng dak bat syakatanat communications ban ito ya ki te ki tin kum ki wei na ki bala ban jet ban pendap ya ki Sauspa saupusan teli ki kambalaj hakane ke jela Meghalaya. Kila pensyai ini, kila ke information yang abang saya tu fi menta, bagi pos baru ke balaj menta, ke Hindu spa prapai teli. But kani kalau bagi kena Khasi ke jumi hakitan nong baper po rilum Khasi, bah rilum Garo, kila ban apply kini ki pos ke jong kini ki pos ke balaj hani post office, but kila ban jet ek subject, kemudian English Khasi beri po Khasi region mud Garo po Garo region kata Usimbut CEM jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM ulale jingo ya kaying darbar jongka District Council kabadon hanong stony kani kaying bishar dang shen kalas dang trekam biang hadien bakala sange trekam laku bakatu kat ni senam hakani ke jingle jengok jong ula pet tho ya kat tu kat ni teli ki benta ban pen bhai ki rukam trekam yeng bishar ula ongru baya menta ki don ko ba ars pa teli ki mukat duma ki bedang sateng hapo ka yeng bishar ki bakentop ya ki kampai ba bat kamrunar alai ti bai ka por ka jomye hangne ka function na usna baja koi alim bagla bu ibi magistrate aman lagi district kotan Bagumbang suto menta nai tong jumi magistrate amin ba ikis ko yung aspa tam ne kebut perde la kemulu ya ban sim ya ko absolutely kes kita kemana yang ni kalau nak bentar ban pede dengan don kam dengan tinggal di kamera rekam kaput room batwe te kumjuro yang ini pergi nong sei don kam di ban kampung tan susu dia nang ba kan pensuk na tentang put kemudian antara tax kita Tangi ne pe ka jinglong juman ka simneng hanong ba shalong ka jing shit kalong arposan 0.2 degree Celsius but ka jing kreat kalong khat pra degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong praposan na ka shispa men step ba nyo punyo na ka shispa jan met kala banon ka jing hap slap ka ba melumala but ka jing thet uperthat habon teli ki jaka
Syoban poi siya kabakot jang katup kubon ini pek biang sa sisi ni kimat bakangsan. Sedang gador balok sabha banyak peliu jimot halor kabang tingkal kari jong Islam araja arposal hadu araja arposan. Peliu mau nongrim Menteri Rangbak kejelak ukan rat ke Sangma ya ke Agriculture Multi Facility Center Hashnong Melim Southwest Garo Hills. Lepai ba ulat ke Jela Meghalaya Paku Johan ya ke Tiar Bukot jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Onya kenduk ke tinhun nong nikmat ke KHEDC yang Menteri Ketenat ke Kampung Yeng Jong Kari u Amit Shah nong ba New Delhi. Bat Shah ke Mushipai Tok 101 area Shilo. Tipalo ketungi la poisha bukut jong katup kubo jongi mentara janmin hadu bagin syam yang mat pila syai kesengi kublai pi baro. I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and